ai o tatou tali ai le tuin mai le fionga ia vui so o le case at o le tau te whaatari wa o nei foi le te tau na whai eile sifuru pasengi o ia o nei te leo lola lea i so fai le isa ulava se ka whai eile i ngā mea ia ama ia kongi whafo e tongi fafo ia manga ia kongi whafo ia te au ia kusa a fua sesi kupe o le la koe la toi tango ia le whamsinonga o whainga palota toi sosofa le unga le whamsinonga apiti ia na ua ka mauai supa singi ia sawa le pamoe premature rongo wingo o pese pepe whanga ulea ia le na o nei la le tau te talia ia le tūlanga o le fo ia mata upu le 10% lato ia to telo ni silo te vava ia tu fa alilo lato le fie i le tūlanga wa ia le mato case ai be ser fat le ala wingo le ungali le Masaro kilo i ka o le fifio ka kamera o fai ka karua ko por case ngai o le fifio ka ngaka o nganga fa nga lungari o mo ko ale ma fo a ko nga le ma fo mai le ika kilo roko ka ngaka not so much o le finger pokara pa o nganga fa nga ya ma ko ye foi le la wo ngi Oscadia le vanga e fsininga le pe fa fiak ngi Oscadia fa la pokara ma ko yo la morianga pokara mo fa Oscadia ya ele se morianga fa pokara mo sa mo fa Oscadia ma le sime se a ngi a pe ke fa ngi musila e a fia o mai Amerika Australia la nya komeso i Samoa ngole fa no wa fa la ngi ka kai e o se mo Facebook social media ma me fora newspaper po al me fa pen mai mana tu mai le atua o au fa matalanga e fai fa penei a wana e fa mo nga o Australia pe nga o Hiusila la fa ngolongo ia mana tu atato wo sa lilinga o cases fo iele atawa le traumatizing kan ko fo ko nga traumatic fo ile scenery fa sio tangata mtura fa pena ke vai e fua le malosi o le unga me uma ile environment mai nga afia ele ia afia mai la sa mo ile merda le nga fa i ele ia afia mai Australia ai a failo i lungo le social media kako e mo mai kako uma e te tauna na sila fia ai mama ele ila ni me fa pe o ni jurisdictions i me nei la nga vai le kai ia la fa fonga mai ia la maka mai ia ia limongi fongo koe la maka mai kai mingai la maka mai kula e la maka uma ma o ele te sa mo na te mata o le na fo ila te expose e por kalamene e ke afia wa afaya pela mele le to fe tu ile ngana na water no fo ya o wia a efisi di baile ya tawa no expecting e olu ngari le fafo ta tonga le ya ile fam singo ngar kamingi ia na o longo ngar mele kup o ai sa expecting ao e ka nga se kupekele e ka ofia e ka uia ma e poder fam singo pa sa fa peka ko ka un corso wa fer ka ko kas ia pe ko fo ngo se la wa fe era uma ko lu na ole fa la ve ngomera kasi ale ngai mai ale suia ele au ile i manuma le tau le tini ni me to fa fa masino ta dir ma to ke sa te tono lo tele ko ke sila fia samo wa mai loa ka ia fa le fa masingo ko ngeki HRPP o le fa masingo o longa ko alua ko nge e kausonga mapai o longa ko alua kausonga malafai so o le ko ke ngofo mai wo o lo ko so kanga wa mai loa wa sila fia fa ile atawa o le wingo le tala le to fa yatu kusa ko ikiki ava kuma ko cases marma ko kusanga nga ava ko per mele na avela uli male martina ya mati mai vasa tupola na ona aveo ai le ai so fa ko inga o kanga kai e ave kuso sela nga ai sia tawa fa ya ile tala matua telele na tala ona vo ina tau mai loa tangata ia kausonga lelei ia le fa masingo lea
ma le fa ai ma le fai pule le ale ta pipi ma le si ko lua le si fai pule le ma ka mai lo ko so kanga o le fa masingo le o longa ko lua le lo ia le o le fa masingo e o ai si fa masingo kai lo o ma e ta pipi o i lo ia o i kanga kai e ngisi kanga kai e fai cases o kai lo so ina la le atu le fai toila te tala until pe unless e se o le a o onga le a Samoa e le o ka kou le a o onga o le a o onga o kanga kaianga le o i fai me makai kai le sa fa i lungo ngo foi o le a o onga nga wa kaunga se io wai fiu se ia kama ia ele e ola ele o onga le a kungu ia ua matua i o nga le a kungu i le whangupia lau ke le ingua kusa afa makala kusa ua o nga o matu tatou i le vaila au e le ingua e kako la na le ala ina fai atu la tatala la tonu ana le ina fai atu la taietala e le fai ngofie le o atu le fai ngā malo le atu le temile ne ma e kau ke kakalo ia makua koa le loko le fionga i le palemia ai maisi o langa ka pengeka le anga o le ua kako vava ai akunga wa uma peo le aso ngafi wa uma le palemenge ngau mwhai sofa i le sao uma kau mwhai sofa le palemia i le sao o i le akungu u i le sao le ua ngai kai muringu le ua whaasanga sanga i whamasingo influence whamasingo o i la le la kako vai ai loa di ako o a uma cases e kau ai aku e koe kau ai uma mai whafu as long as e langu moanga e langu green ngā kongua ora pole nga se kai rim ka pule wala nga le ka ko nga fika ka ngo e fa sili inga ua le ako la o mori mau i longa manga ku pe wa ka o mau la lo inga langa ngofo inga le ako mori mau ia lenga sapina ia mori mau ma foringa mai wa manga ku fa ka wa ka fa msingonga ka wele se o wala fa ia le foi la wa ele ku nga le fanga lo ngari ile Okay, kakalo lava awange ku maulalo inga ia fai unga fa masingo. Ile ako nga lile ako ula mai o Australia. Aku leo mai, pe aku fela pokalama. E ka maulalo inga ai e fai unga fai fa masingo. Ai mesel ka ula inga o fa masingo. Kakalo ai ko inga me pengisa ka nga loka uma mengi. Awange isi se ula awalava nge isi se ula fa masingo. Ale la pela kalo vai ia kero o kanga kalkalo ai le se ia ako kero kalngo ia famsingo ngale langa le fa ku alo kalngo le bele le o ku mai ile famsingo si ia alo kalngo inga ia o mo ka maulalo inga la famsingo si inga wa le o aku la o morima ia la na alo ia la fa mo pa musu mo la le se no me la fa la aku solo yo ke ngielo ia fa kongo ba ku mele ka kanoi de se se orang fa uma pa wan me dismiss ke suma la u maua a hoile te fa ya tuai la u maua lo na vanoa na te fa ya ile fa masino ngatonu o le ale fa masino ngatonu fa te do mo le te to vanoa ta to koro silo le mo le no mo fe nga ya bui on o le ta to taimi ya fa fira ya tu lo fi nga bui ya fi ba ya mtera ba ya i lungo le tatou wa fasoa ma le porklame le livanga o le viofi pe ana mute mai lau sei ana mute mai lava lau a mole ya te fatalo fatu ile nei vai ngole o ulia matou to ave vela mako lo laki ya lo sa se lua e fa marulu to no le tuai ona so te ya tu no le lava e kaimia e salo le vela tele fa ia matau paleton e marolo no le orsai marolo te wata ya pa te fo ile mata tu le ni po ia la FBI nga fa mai kaya ya i tulanga pe ona ia e fatalo pa to fo i tatu tunu lo tele
yanga I tulanga masani la volta tu tunu ele tu I se tala wo mo no lua pai la ngoina le nei tai au mal filo inga mal tatu tunu ai o folo fam patalo fatia tu roso ya tau foi fatalo foi le le yo le tu yo e no turi mata ia fo ia le report le FBI le tai au ai na paula vai nga no tau fa no no ai o le te o le FBI o to jitia langa tu mo no fali bele lo ai e makamoe kelele I el Godfather ona ole na tele o sila fie I mela tu pu na te fa mota ia ai so ia o me silan kawa ele o sa fia pe I vole el kau so le ile avo ile tulanga pe na ile rate le tai on leila e wai lo foi o bene o Godfather e fatanga no fono foi e le so no binoi e pe ala foi le o lai tu le camera o mare o nai leo ya wa jelo ana fa nga yer ke nai no mai le mate fa songi e tau e causa va di menga di piccole ngala ko kema ya sai ke nai na ngasau sau mini ole ala se auto ngone na ai tau dire to foi mai de e lo fa mo wino ole ala to pat tu ole ala ka mo fa fa la o langa o le lo ma ave me ke le lo po me ngo malako wa sa lo ma le ngo po ko aka e le mo akso so ko langa sa I open ole vai ngai ki po aka la lo public place me le mo public area le o fa ki si dolo o se vai nga wa mata ona fa mai la ona matea ko camera ni lo po lo mo fa nga po ame o sa no mai voi Vato le winga la utala le o vaenga nei wa mata ona matea ma wa mata la bona lia e wa vea o evidence si le ona taua o ni me o ni maota vo I e mana neia mata ngo fie fou ma mata malelei ai o lai rent out o ina tonwa ia vaenga e te taua o na masalomia I le feo ingo tangata ma tulanga ma vaenga vapena ele ai lava se a fo I se vaenga tula I mai ai se rate leo ini maota manilawa e vanga ai tatu tunu I Samoa ia la fo a tunu o to e pe o to a fo le maota matango fie ai o ia va ve na moaia ni a fianga o lo tupu ai ona whainga tāla wa fo ona masalomia tangata ona fa pe I o moka foua o lai ngo foia ia tangata a pa I lo tangata o lai rentai lai rentai tangata I mota va pe ai wa kawa o nga makai ku so stenia no ia le nga falo malier so no nga o te lo foi ni foi tunu e whainga tāna I lo ngo fio walanga e pe tu sa fale fou fale o tangata o Samoa tasila lea fa ilo e tau wai leo wa te tau ona masalomia se fale po se tangata ona o le tūlanga fo ile ua whaateleina ma whaatupula ia sona tamau ainga ai e vai atu e le whai ngā ruenga po o ngā ruenga fo ila e ngā ruenga i o se ngā ruenga e le whaapea a mea o se whai ngā pisingisi kikeli mani tūlanga whapena ai a sila tuloa o le ngā ruenga i le atu o se luas furua wheri tausanga au ta vale la te mai yo ta vale te se la wafe ma fa solo tu fale te lu se la wafe ya ai tau le foi ni ai ngai fa fo me tu lo pena e te le ama nga wa ma tai lo ona fa lau te tele lau te linga o le vainga tu lo wore ale tu la fono ya ma se mata tu po fe sa wai le susia ma ta mau ai nga ai po oni ala mama ia po ni ala pa para pala tu lo le nga na tau fa metalai matua whaaluai nā lo whina ngalo pasiata ele nā vaenga mai ele na o tangata te totasi vo o ai pisingisi e ia pisingisi vo o tato vai ai e sole ole vave ma sao ai ole alo ia tawa na ia se masol salonga i nā vaenga wai e mo ia vai tu voile ia I wo vave kele a speaking si as ka ko kasi pe o se ainga ko kasi ai
ele umiao nga fai aku le vai nga ko fa kulisi vai alula ko fa kau fangua ko ia mapeo taingi ni vai nga kekele oi na tawana ye maso salonga ne malo ole ata to wo loi le mata upuno u manatu te afia mai fo isi tatu fasoa sa ili fo inisi na namu le le lolo o wal fa fonga mai le tru ole mata upu follow fa msinonga le nei vai taimi male vai ngale utatu vai ai le pile to sui mai o wingo fa masino sui mai o lato fainga ai mai sa ole tau te ai le fato asu ai fo yo le pale mia wa fainga malo la vai yo fainga malo fasto lo fato lo fa wow ai pe wa ese le si makala la ngale o va ai tu ai il fainga ai mai sa le case le a fale a lili ya fo u te loile namale a lai no na te si le fia ai sa ai me na tupu mua na le show up ai ia moli mau ai ele yango iai fa masingo de ngakaimi ele ora inga ngi sapina po ongi samangia mangi sai ai na lawa yale unga matongi fa fo ona ua lewa tu lava moli mau lato ale pe wa esele u fai mai le taimi ya avatu yale fa fisiti le ase fa to fala inga ai pe ai sea i so fina ngalo wa tupu ai le nei mea malo va te ya siata au tele ya nga ia tu le mata upu pe ona e sa no ya ima fo la fo ile ilu mol datu tunu se mo muana vatu sa fam talanga le tu sai ole ole fa tuanga sa wa ia moli datu fo inga malo ne fionga tai tai ia mai se fo ole mai ta watu lava ile tele o taimi ole olo fata mali ia al fina ngalo ole fionga le lipal mia taimi uma lava ka e mai eu fo ia lona tangata ile po alava fainga e fai atu e tangata iai e a fo ie e fata mali i lava mai e fa mua e le taitai o le tatu tunu ia le tua ma lana fa manga longa ma lana fa le lenga ai o lo ua tali tonunga to tasi asiata ma mai fo i ma le ata wa that time is gone o fa tuanga stu sa o le fionga le pale mia ma ia to fa malie le to fa lo fionga se wa lava lea you know no matter what you do po le lava la si le fanga le tua si le fanga le tua le moni ma le fa maoni ma le fa tamali i o lo fina ngalo o le fa le tua o lo fina ngalo pa vaenga uma o lo tu o lo e abatu ai ele o le fina ngalo tangata nei ona ele o se langona upomonia o le fa maoninga lava lea we are not the body that is controlling departments or ministries of kaku makanga luenga uma Samoa we are you and your government are not in control honestly you are not in control it is being controlled by these idiots you know ole winga al fam talanga leo tato mata yai asiata malea ile o ya taulo baia ole pumongia lo fionga ile li pale mia wa sile fia Samoa lo fingalo ai o lo fa kali fo Samoa pe ole hale kaimi pa u ai lau Samala malau fainga malo inga ia au mai le mea silio nga mio kongu e kai ai Samoa ole langona le male tu lalo ma ele fa to nua le matapia le manaia ele awa ia fo ia la puata ma fainga I se tofa but enough is enough I think it is time to put down the long to stretch the long arm of the law mai se fai unga lau fionga ia mai se o lau kapeneta asiaka wa sa ngo le vaenga le nei sa o le lei o pai o te fai a pela va pe fo ia uia you know o te falo longia malo ia tulanga o le rule of law ai a fai le atangia I le rule of law ia le a fo I le famsino nga tonu le tua
ma le ami o tonu o le tue so stay tele o taimi mau fua la o e sa ngoi le kaimi o le lua afe lua su malkasi kaimi o fanga solo o fai ai le case la le a le ota ma o ia i fo ia to mata ma le fionga ia i le suita i tai o le itua ngai whena i uiai na watu moli mau ai waku aka ngaka al vaenga lea koe a waku a moli mau i luma o maka o leo o aku makua koe au mai ala ku whangau au mai ai luma o maka o leo ala mako kilo iai koe ave ai ele masesi o makua ngenga moli a asa kaunga molia leanga o moli mau ale whaamsingonga ele o koe e mo il kama la ua o le whangau ala kou ai kaluai o leo o mo o mea le whaamsingonga ngau mea koe a waku ala pula i leo yet ele se kalanga whai iai ngau ama koe ave ala kou whangau whenga ngai ui ai whai aku le whaamsingonga ngau wala au whaamsingonga au leo mai umal ke leo moli mau whenga ngai ai langa ave ele a fo ye e fon koe nga ayu ka ilonga mau kai i vai lima ave ku wai vai lima nga fai ese fai unga alfa amsingo sidi male famsingo nga maulunga fai ese la ko fai unga le se mea le am se mea kasi e fa alongia al kula fongo e fa alongia al famsingo nga ai o ke le fa alongia pe a fai ele a mio ko o ke le fa alongia kanga kala fai honest to God ke le fa alongia kanga kala fai pe a fai ele ai se a mio kongu o akangia mai ai ia la ko fai unga fai le o kula i mai le case le ai fale alili feo iai la le meo le akuri a pu ai le case le a fale alili ma moli mau o le case o fale alili a o le amenga le fai ai se fai unga na o fionga i le fa msingo sili ma le vaenga o fa msingonga mau lunga pe anga o fai aku o ke a manga ia ma o fa alongia le kula fongo ai o ke le fa alongia o kou ma ko fai unga le anga fa ka ngaka fai o ko fai unga. Well, it is an issue e kaunga debate vaenga nge le fo iwe wa o le famsingonga fo ile famsingonga ma bonunga ngala ko fai fo ile mele le fo wa ko e vesi e fo ka ko dispute paseng ele dispute paseng e amusi ai ka ko le lololangi i ko inga mu mela va peng fai aya fai ai o ila ko ma foi sa fa ka ngaka fai la ko fai unga fa ka ngaka fai la ko fai unga lai loa ele o kala ku ila pa mai langa ele ave se fas ka ngaka ele ave se fas ka ngaka a fai o le fai unga a ko foi ngu mela paseng o le ka ngaka longa winga e round up e round down il kulanga pe onga ai asia kamal fa fonga mai sa moa ma le sunga ya le akawa le au fa yak ele o amio kongu fa msingo sili ele o amio kongu yang fa unga ye fai la o fa ka ngaka pe ngo fa ku la o fionga fa msingo sili o ke fa alolongia le integrity o le officer o lo officer o ke fa alolongia le integrity o lo kulanga par a o fa unga yo lo momoli mai well I don't give a damn about it honest le fo la se me la inga a fai fa kula fongo inga ia pui ai kanga kangu le ina se no kanga kangu Samoa kalmele ye yo sa wa pui fai wa avea le mea se ma mea mio kongu ma mea sao wa avea le mea sao ma le mea mio kongu ma mea se onga le wa fa kanga ka nga fai i unga fa msingonga mfai unga pe onga ola ukalango aku le asiaka mai ole upumongia I would love to debate these guys concerning le law le la ko ke umaya well the law is a system ale amio kongo le kuwa ole melnga ka ko ke lo uma ile ka fa makala inga me sa o male me le sa abo e pe ole ngalo kala ole system me mengor kula fongo kinganga ilo ola ko saul kanga ka admit mai o ia nga fangala fo inga vai kanga ka e ko e fai ale kula fongo ia le isi awala inga iwa pe ai e ka kau pe nga su e pe pe ia se mafu anga i kua ku si le la u ka mo fai inga ia pe fo ringa mai ka mo fai inga ia fa saul kanga ka so kula fongo I'm a fellow victim. This is what the law is all about. These laws were implemented
for the innocence of the citizens and the victims. Almela la ye, so le wa victim, I see le victims. Ye le ga fa lo va ku fa fonga mel tato tunu. Ya, sau falau tele ngale ya tawa man, ya tele le pai ngale wa mai. Sa wa bui. O ke fa sa inga lava oe, ya me se foi ia le bai aku le kai inga ka ko fa nga malo. Wa o kai mo fo le la fa fo la kala. O le kele o me o ka o fa pui ku le pa. Of course. Ele me o ka o fa pui ku le pa. Wa i foi me ka o fa pui limongi. Ai le ai mo se shonga yo i fai. Em fainga ko karongo menga pa fa pe ka kikir por a kongo mele karongo ye le mele nga admite ku le pa le fenga le kala ya pano wa lava mo ko nga fa pu ku le. That's right. Le la fa ketfoni. You're right. Yeah, lava mo ko le foi forensic audit ka ni go through the process. Wa violent. E ka wia o menga le ka ki kilo ya e ka ku wa mo fo langa le fo ka fo ku fenga malo ai ka wia o me yo ka fa sa loka ya fo nga ku le fa pu ku le e fa pu ku le pa malo me me ka ke besie ku sa pe lo va se fa pu fa pu pai se me fa pu ai inga ya fai ma onga iska ka pa ki mo iska ka fenga malo mo fai pule e fa pen fai la come. Ya, so virar vui. Ole upumoni level na asiata ma ale atawa. Mayane alfa fonga mai rotan utunu. Si ole nganga o fautuanga male tu lalo ile fionga ile teita i ole tatu utunu. Ua ulevanga kakau nga molia ia ila uange po la ko umange ile treason. Vai ku Amerika, vai ku Perkania, vai ku Australia. O molia ka ngaka fa solo molia ngaka ka le melo le treason. O le kaumo fai e au fo inga molia ia le lomku le o ai fo yo. O le one nation. O i molia ngala vai le treason. O kako o leva o fai fa fia. Le silio ngaleanga. Ya te ula vai o le silio ngaleanga. Ona o kako le kako ke manga o inga ia su ele a mio kongu sa ili le a mio kongu ele o le a mio kongu le ba fia lo ele o le a mio kongu se ba fia lo o le a mio kongu o le kakia pe ke a inga ia pai mala fai pe ke pe ro ko finge polo uso ai a fai o soli kula fongo. They should be prosecuted for it. Mele e kako pe ngo foi aku ole e lofa i kako kai lenga ole lenga e lafo ia ia upu ai ki nga ko kako to honestly nga ke ile walu ke i wa kuwa menge lenga yo kuwa menge lenga e o inga ngalela var ka nga kalango o nga ongu sa ia upu makala ya le fai mai ngele li le kuila e pai meia ai aka ko ma fau ia nga upu sala fo le kungu fai mai le kala o kula fongo e pule la ko pule le malo o le mea ku aku pule le malo ai alga ka fa fikauni ya e abe le kula fongo le wo fai aku ia policies fa ka kia fai nga malo le ngei e kusai o nga ua ba ai ile awala silio ngale lei mo le anga i lumo polo ke kinge ale vo so mai fai kala se o leva ka unga molia ale ai lo to ilo se siruku. That's it. Simple as that. You know, enough is enough. Because sooner or later people of this nation are fed up with it. A fai le manga o ia le fingalo le ipalmia mal fai nga malo I se afie kanga pa pe afie kanga kangu o le kako kungu. Well, then do something. Do something about it. Enough is enough, honestly. Faftai fato fala inga. Faftai fato fala inga le fionga ia bui. O le sai e momoli mai le loto le anga e le se. Yeah. Samoa.
o kou sila le vatu whawhate inga le pine leo le tala fōringa fo ile le o lai control lai tui la e pasamo. O le whewhewha ia le ungari ile le ngā koengi. Yeah. O tau sila. Le anga o lea e tau te io e whaatacha o leo te tala noa i fans. Ma fast supporters. E ia umai a ka kou le ongosai. A o le ngai kou ke si la fia. E makua le make sense a me e kou ke wawai a kuai. E so se vai le whainga Donald Trump le whai Amerika. Vai le whainga le whai e. Ngā o ngā lakua out e le aise popole. A whai lo te whai atu. O le me whai leo te nofo nei au mo mai tau. Vui whape whai le atu. O lea au te nofo mo mai tau. Lea ngā e whaingo whiengo kako ala langa i sa iringa o le mea mongi. A arwhesiti. E keke le loko e whai ea. E keke le lao kako whaku e whai ere merea. O len kako sa idia uma. O aise ka ngaka me whainga saurua e se ile alea. O sila fia uma. Me whai e sunga laudi. O le mafua anga foi lea. Ua palo kakasi uma ya tangata sa moa. Pea le upule e vatu so. E iei lo ukari kongunga le a taua mavui le anga tasile nei poro kalame na matua tu ma losi i le sufi o loko kangaka. And for one reason only. O le se inga o le a. O au upumongi a o kele i fi ngau fo i a mea inga i a whaapukongo fiere so i fuanga. Le anga o leo mo ke feola i New Zealand ma ausikaria ma fea. Ola le peyo le kau o le ioi. O le puruli panga o le kau o le whalawa le oi. Wakau ka. So we are learn to live i le lifestyle le wakako ia ngai mar kau ka. Adjust ourselves. A wakau ki koe mo e adjust mai le system. Le anga o le system mia ua halu whaasa pasui le whainga. Ai me se foi o le economy o le lalolangi o e iai mea e le au iai ro kako marosi. O le ae o mai kako porkiki sa moa pepero ma o le kako fa mai o mai roa whakau ngofi e soifuanga. Le ai ma se ngā mea ane wa o mga mawhakaronga whaadua paunga. Le ia tala le ai ma se ngā mea e happen. O le ale winga o whametalanga ai kasi ale mafua anga laua longa ngali lifa umai sa moa. Se i for the fast. Po le ale e sei. Ale kau ke vavaia. Na ia sa me faina ono sa ia fa tei fo i finga ngalo fo le fionga ia bui. A wa o fisidi na le ofisidi ko i vui mare ia tawa. O la ofisidi. Anga o kuila e pa mar HRPP le o to e maua mai le avanoa. E paro kale. O le ale me mo fai kuila e pa. Se menga so ru finga ngalo la batu mo vui ona sa no le ato. Anga o le HRPP le matula e pa le uka ko ila le avangoa ko yo mai la i se yo mai fai me ia. O le ale action mua kuila e pa so ru finga ngalo e fai. Voi so finga. E kasi ale me a foi lenga fakaki a kuila e pa kai me o ka penga finga pa lo ka lua fel furkas. E fo i mai loa. Fa pui loa la uli al mali koa o fia me o olo o le kingu. That's it. Le haya se avango e kuila e paisesi. Ale mole la fai mai ngai. Au. Le la se ki ai kako. A pa wale le fa kwa. A fai aele fa kingo al kaimil ngai. E longa winga la o we fail ourselves. Like alo al kamalo elang ka alo like alo I fa pe nga o ia le brain I kongo le kongo ngeo Samoa. And I'm starting to believe him. Because olele mafai pai fola ye pe nga sa ngo asiaka e wa kule ungali ilea ayo kuile pa mali bongi ia pe u avela u makalika le ungali ilea. Alvisili e fa pe nga fai kula fongo Samoa. E kanga nga alwe ele ai aid and abetting is criminal. Lo ka mo fai fa ufiufi ma fa lafi le mi kongo. Ia vaenga umangi. Ele ang sala. E alonga winga e makwa
ke le along fa salanga la ke i kula fo anga ola kan sa ola balanga le kali mangingo wa baku ai fo ya mai so skanga kala ale ngai le o mai kai le so la fa pui ngai kama yo mai fo yo o malele paulo mai fo ma male ma lai fa pui i lunga o nga o upu ai le o ngi upu ngala faia lai fo ye le o mai fa msingo ngai fa saol maka upu ngai le anga o lai le kusi lai le kusi nga kusi el kamale la fa e fa inga kanga ka mi ko o le e ka alo kanga ka sol kula fo o fainga mo kau fa ye kau ai fa pui ka be pule pa ka po le la ko ka longa ka alo i ka fa penge i langa ele mo le ku ele ko ai le ku ka pa me o le create o le ika ya ele ya le ika I control alu le ika o le mafaya mo ko nga o le ki apoloa e la ko pa ku ya le nga fa lon Palo fa tele e to la so fina ngalo lon fisidia le tu tasi ana to e foi mai la ku la e pai I o le ale me mo fa ku e parcela wa so mo a penge for pui la uri mariko ele sei a penge for pui ole la me foi le pa mai ka oki e mo kwa le ai mo se ke o ku le e pai swafa ma le bao a inga me fa penga le ka kikiro kai me kupungi e se mawala maraudir mali ko pe ka faia ka fa pore foi ngai so kanga swafa ma inga me fa penga a ku le pa e mo ki ngora fa ku le per mele kwa le ke a ku le pe se pa me e fa pui mo wora ku le pa se va ngora kikia se ngora kikia on fai lo mai le oso tuition Papa le tuition mama amre kero me oso tuition a la mo pepelo la de Maria ko mo nga oi mo pepelo ele oso me nga oso tuition exactly la ia me fa ko wa ka nga ke la ko ngo ka wa fa pui ku le pa lo me ka fa lo ye ai le si mo foi le tau te va ia tu fa nga so longa mai nga o aisa ia mo mai sa mo Lena tatou pisa atu por kalame le nei o leo isi ia la warlunga kule ingo le aisa me uma ai feika mai longo ma le laku vaenga a lele o saule fa maunianga to lua ia o fatea ma fa malolo leo ona o fa maunia I tulanga o fala au fa saina ya ma ava malosi ma kulanga fa penga o le fesiri la ngo mela kasi o se e la me ye ka ke ku ia o se e o le kali ele hai o le makua moi masao ma fa maongi ko e foi so enga le fai ngei le so foi le nga le to to mai so enga la ye so enga nga involve vai le private investigator mangisi o leo alai ko kele o iloa isi leo ye ko kele o iloa o le la vea mai ma o ko nga so enga o le fesili nga waka o ko ia o le taimi fo ile nei o le upumonia wa te tau ona fai loa se komisinga fo maka tu fo ile yo le fa nga solo le process ile nei taimi a wa te tau loa a o komisinga fo o se komisinga e sau kele fa ele mo miangi komisinga e sau e ye yo nga so kanga mangi vaenga e fa pi o pa ai ele kala fea unga more ioi ele ka kaun ko sau se komisinga fa penga sau komisinga ya ai na va tu fa pena yo lua le o sau fo ile tala mai sabo ma o tari tunga le ya tau ma vui ele ngare ko alua la yai e ko kere ele ngare ko alua le angoa I ma le angoa o le me foi le te vai tunga le na wai lava ia le HRPP vai foi le o le wo ko ngure case le ko lupi ma avaku I fa masingo who knows le plan le o fai lenga sa ngoa lenga ka kala le ia li mongi fa mai ele umal pa inga nge overthrow that's treason le winga la le o me ia le o makwa fa involve ma fa masingo
ai makua I su e se avangoa e kili ai fo I le ango fo wa ia isi sui parmia le ua le manuia le tūlanga o safata lua I think sa fata lua posa ia le whamaya napu tūlanga whapena ale winga la whamatalanga o kera longa o le kua o le meringi ku lou le upe tō ia tau ale va ve faya se fofo le a taua mavui e su e le kaua e koe whikau I e tau sa mo I le melea Oh yes. o pumungia Oh yes. e makua ve vesi le anga le aku au ke loe paua le mele manga I kuila epa e fia manga o ka malo e kausonga kaua Samoa o le whafonga o le manga onga ngā whaariro lilo ke lo le kuor ko inga le anga fo I ika e ita mai ai le tātou tāngofi tala noa ma whaavi I koa mangu wa mai e roa ai o mo onga muri ai osko inga mga afia kausonga kaua o nga umai lo lea me umai o tātou vai tātou ia tau mene ia la fo atu so ro fina ngano Alo va te siata ele ai se me e tasi se o lau sana ole nganga mongi ai pe foi ole la ko ola kala ele melngi fa fe kai ole u ka ko ole u fa lua nga malole ngel fast eu fa lua nga malole fast but o que leva valo if the fast are not going to do as what the people wants, then I'm sad to say that ele last le fast. Le abaku sao alu langonga sao ale abak siakama ole upunga lafo e li mongi ole afo ole lafo kuinga le fainga malo. That's treason. La ngofo le loia sili yet wale bang kaunga kula mai loia sili fa kua ile pale mia ole ku fa pe aku wa commit ile le afo le sori kula fo sili onga leanga now o ke fa kuinga la fionga kauloa onga faia se molianga o ai fo ole ai wa ole mela ye wa pe fo linga mai ua nga ngofo ka ngaka makali ola ko fa manguyanga ola ko kongi kile but ole integrity o official ngofo ai pengo fa yak o ke respecting ama o fa alolongi al kula fongo o ke respecting ama o fa alolongi al fa vai o Samoa ai o ke le respecting pe a fai e a kangia mai ai le ai o se amio kongu iso se fai unga fai al fam singonga then o ke le integrity o le official fam singonga ma fu sia pile que o que ya la ko sa fa ye be fa mo fa msingo I don't give a damn about them if they do not deliver justice iso sala ko fa unga fai ale ka ngia me fai awala ngai ka kai fa fa pe aku se ka ko kira la fionga il fa msingo ngale le lu kas le ngai ai ya mori maunga le fa unga awai mai sa ka sanga inga ya la fionga Fenga fai ye se ko fai unga. Le se menga fai. So why now? Ela la onga kula I maingi fai unga pea longa winga o lai kolo ia ala ko fai unga fai. E ye ka lai ku o la ko fai unga ngele le kau fai mai. E nia tu le kau fai unga. Langai e ka uma ye le sa o la ko fai unga fe ko fai unga sa. Sa o lua kasi pe sa o le mele u fai ngai. Wow. Wa akau ngalei loa le kung upo fe ao ia ale ala wa kula la kala sa ola balea Samoa is now awaiting a firm decision from the government, and I would urge the Prime Minister of Samoa malanga fainga malo stand up and be counted. Samoa needs justice, and justice must be served now, not tomorrow, not any other day. Ilangang falolo asia kama. Tau so filgaro. Ele kau maga sa nga vui ma ke awoi fo ile fingalo vui. O leo ia nga kuli. O masinga ke ngenga nga mo wai ale fa ko akuli ngai.
o le fo ke basa sa o le fo ke mawaku o le singia ai sa me o le ka mai ngoa ai nga pau yo le nga positive la ko test i la ko me fo drug test ya sa fai wa ke longa e ka nga sidia Elena le pau ia e ka nga sidia al fe sidia fo la fai wa kuri ba nga le ngo positive la ko drug test ma fa mangi me le mele kuri mai la ko ye positive o le ka ki le ko ri mai le fa ma vai fa ko fa mai me o ye ale mo ko ringi me o ye a foi le defecto si la foi la il fa tau te o ile lo ai le fa tau te o takata ye le tanga wengo le si le vui mali a tawa ana moni o la to loto mo fo pea mo fo pe la me la inga pe kau ke pure sa inga kunga pe kau ke sa mara inga kunga i lungo le media ma tu langa fa pena a e loa ma e mauti loa e mongi au me la fai no fo pe tau tua le malo a e se agua lo se a se agua lo se a foi lo que fai aku le que foi le no fa to le no ma to o male manai o kamai ga mako maka to sa mo ia e no fa tu ai vili mai le si leo sinia mo vai ku le leo ngai fa i pura ngan ai vili mai tala no ale tu fa tu le fa pesi o so ya pai na lo te moi ale le fa la si pikale le la no fa lo no tu i lo ina oficialia tu a leo le ka lo mai sa mo la e sinia ke ni oficialia tu i lo le so ya tu ala pai ala e beri wa mo yo fa ma vai mai ia vai na le su kom singa mai la ko ngai si ia ka ingo so no e se me wa be le fie malo a se rukat ar kan kala sambo fa mai ia le me ale nga fa ku ia so ia fa yo me le a mi ko le la u fa la le wa ia le la su el me o le ingia pa ma vai la tanto le tala le fa me sambo me ale ka fa ya ku ye e awa e wala ngai mana tua le ma fa fonga o mo tanga ye sa ia e ko fo i mai le HRPP na matua i mauti no ale le li mongi ma le HRPP ma ku la epa atua ai ma fa miki o papo na matua i ma lato mauti no ale le la to ti to fo e fai malo le ala nga ma ku ai o vai vai fela o to wa matua i ova ya ma folanga o kaupule o mea umalama ai wa fate ia wa matua i fate ia le anga wa to e sufi le fina ngalo le atunu ai mai so le au ngangi ya ko prokalame o kauka ya e mafaiatu ya Samoa tatu tu ula le ava no se ilanga i lunga le mea ku ula vangor fast ku ula vangor le fionga parmi le ala ka ko va ai o matua tali ton wina o le wingo le famatala o le famalo si au langa o le va vaia so le ese mele isia ka ko wamio e le fa ai kia ai fa ke le inga ku langa le o ku la i misamo matua fa de tele e vai foi la le wingo la tala vai foi le mele o te fa toi le control ka malo ku le pasamo la nga ke lo le o le fa sa le unga lilia ona to e fa ya ni tala ile mako case po ni tala fati nga le malo la nga ki loa a le ala me fai li foi lungo program vai foi la ma foi sia la nga ilo e kuila epa e selo va ia kuila epa fam singo le fai le media ele ke ia se kuila epa ia fam singo e ilo e kuila epa vale uma fam singo ia la nga vai nga ilo fe kuila epa ma fo fam singo le sko kele le o ia sila o fengi me la no le lale nei e saule tapu e woni to e ni upu fati nga le tunu ma wongi ko fengi upu faki nga ma lo ma so skanga e o fia i matanga tale na tangi o feo ye ma pa wana me la nga faiole le o kara ngo sa o mai kia ma le ko la lau mai le kulo bo de ko nga mai ai wa ke isi upu le lau mai bo de ko kupu nga upu wa ke inga i lau me mei wa mo le lau mei ma me nga de ile a ole ale me la fai e alu ai lunga le to ina e fa o lo tau lava ma fai ma foi sia ele que es fa masingonga he is above
the law ele kia ye alai malama le ia I fa masingo malama le ia leo malama ile toni chelo tasi le tangata wale ko nga ese mar ko file ye you know pen muy itu sal le ya tato tu lo le yo officer ia the office of the attorney general e mawalunga ia ai wa fu mawala loinga ngi ko inga kanga ka fa pengi exactly ko ka wa kusa ala ku longo ia or ko bisinga maronga officer sa mawalunga ala ku amai ku ila fleo le foi ala ku le kenge ia ala ku failanga attorney general ai sau tina solo ingi makangaka vai tina solo ingi yo le mo e o mai ngi usila fa ia ngi e fast ole o fafo le nga suia ku malo mele le ke fa ia ko kangaka ia e ngalo ya lato ol diaspora le nga fua iwe le nga fua ina suia malo ai o mai o fea ko ke la lafi solo ingi mako me ko ke mai mako fa ia ko wa so kanga. We can still, we've got our eyes everywhere. Meoi. Ole mel na tau no tau matalai. Wa leo kele ele ngu makangaka sa moa mafua isia onga ole le fa ko ko inga o ko wi ko ke io. Ole mel na le tu le mai sia ka ko wa bio ka sila ka ko le ka kilia. Ta ko alu I mesa sa. Ole ka kilia ole lo ya fia me. Wakau ngā rese vaku se lo ia sili ia e pui le parmia le o iai e o whakasi ma le parmia le o iai e o foi leo ia e kau muri le parmia siaki le leipo sa o ngi ko inga leo ale e kiria ese le la foi na o ia le fuanga foi le na o tele complain na o le ataua ma vui pe a o ale whanga wala au di e porikad le la tauta matulo le anga o wakako le vai kaimi trusting is not existing anymore. Nga ale pawa yo kanga kai fa ko inga el pare mia e fa alongo I kala kuku yo ngakua o me uma olanga fa ngau so pai o means lai fi kau I le ya o si fo leo ya ka ke ro aku fo ya ma o ke le o me le ya ku so fa fo ringa ngi o ngi kaimi au ma fona tanto fa so malanga ma ta upu nei voi ma fa te foi ro fi da la yo fa malo si au la fa malo si au le ya se meu ai e foi upu la tunu o fa me nei o malanga fa yanga kimu ale kimu ia fasia ya la foto voi malo ma taya siata le ya se me ya uia le se me o se ai le me o lo fa peona tatu fa so ai ma fa ali ai o lo fina ngalo ma le ya taua avatu foi se vai se vatu la fa mtalanga le o le excuse me fainga mai ele fa msingonga o le fa pe mai our hands are tied because our job is not to change the law but our job is to interpret the law and this is the reason and the only reason why Kuila Epa is so like this, honestly. Magwaboy nga saan wa Kuila Epa fay may ikakaw nga fisili may aya o iya nga fayar kulafo. So, esa olan la ko fam kalanga. Esa olan la ko fam kalanga. Al mele ala ko ilo pulo ile peles kenge o fam singonga o fangua maswafa because he came out and said it so clearly. La ko ke Silvia le leia o kula fongo ia nga fau elo kula fongo inga ia pui ai kanga kangu o Samoa o le kula fongo nga fau sia inga e Kuila Epa ma le HRPP inga ia pui ai la ko so a ola ko inga kai mi fa pengei e mafai la ko nga o mai ile keke ai because they understand what they have implemented iko kongo kula fongo la ko malama I mea nga la ko pasi inga o kula fongo la lea la kalangoa mai ai fa singo nga mawulunga ma fa singo uma ai le ka kawai o nga ave se ai le integrity o le officer male mamalu la ka u avenga e ka kau peong ko kilo ko ai la ko a sole e se ale alungo ia ko inga kula fongo
Ole kau ke wa interpret kula fongo le according to what they have stated. Alfa belave. Ole kau ke vai ko sa pangi. Ele kal fe ngai mo ka ko kangaka. Ele kal fe ngai mo ka ko kungu. Ele ka kaula ya la ko o nga kaula mo mai la ko. Ai le ole o ala ko e interpret sanga interpret ai kula fongo according to what the dumb law that was put there by the HRPP. Now, because ole upumongia Okula, this was my normal say if a fonga pe o kelo ka siaka male akawa. Ha. Ele ka kawa loa kula fonga fausieinga ele HRPP because they are all unconstitutional. When a law is unconstitutional, it cannot become law. Pablawe, me akamaya. E vai kwa la sol yel fa vai ole kungu. Ai puruafia le la wo mai ngai le wole ko sa fa ngai ka ingol malo a le wo fa ngo fia ya la ko o ngala ko attacking me umangai because they know they built that law according to what they wanted. Aya o ila le o mi ai ko wi le o mi ai la wo fio ngal fa msingo sil le o mi ai fa msingo ma golunga le o mi ai la wo fio ngai ile afo ile lo yesili le o mi o mai ile judiciary le ka ko ko sea ile o se system ngale le yo fa usi inga pe ya o nga sa ngole pele skenge o fa msingo ngo fa ngo masuafa o le meleang ile la ko ya ma fa ke va ko afo ila ngalu I o ngo kula fo ngo. The president was absolutely right. Longa winga, o kai milenge. O kai mi o kakau ang kaku koe, pe agaba kaku koe fo I a koa kua I abe ese uma fa vai fo len ku koe, lenga koe kusia el vai ngalea. Kaku koe fo ia el fa vai papang fo sia ko ku ama kaku maku lenga o fa vai nga fo sia I lunga o le mususunga lenga ngole ku ai nga fo sia ile lofa o le fa maongi male ako mo samo ka koe fo ia yung fo koe le ngi kula fongo ai ka fa koe fa ku mawinga il fa vai. This is what I want the the fast government le finga malo ala uli al mali ko inga ia koe fa fo I le fa vai o Samoa I longa ku langa kawaloa saya I longa original fa mai koe fa fo ia inga e kaku ke le pisai kaku ke le finga wai e le fo se sifia anga ia ya pe ngo foi aku asiaka ma le atawa. I'm starting to disrespect ngai ko nga kula fongo because o kula fongo akuila e pa malanga HRPP nga faue e a fo ia kau mi ai le ia kau kangaka le innocent Samoa ia a fai o e agency ala ko e longa winga e o kiale le innocent Samoa ai ku mau pe ale ka ku ke vai e pengo fa ku le ama kanga la la u for sanga e ka ko felo inga le mele u vai ku e ku la EPA and his HRPP they are a minority but ola ko wi ole falling me ola ko wi le la ku controlling al ka ku because they understand every single word in that kula fong ya ilenga fa lol but ole me kaunga fight do it now. I urge the Prime Minister, the Honorable Prime Minister and his cabinet to do it now. Sape koe ka lepe ako me uma ka ku koe ako a makar fausi ingol ka ku who cares? Ia fausi me sili on ka ua malei mo sa mo ilenga fa lol aku fa fonga sam. Parufa tai ya. Okay, mo kwa lango ingal finga lo bui. Mal me foi fa kola kala asia kai pusaro por baso ngi ke ngi o ke pole ke le lo ba ya ku e le lava ka ko lawyer fa vai por constitutional lawyers por constitutional judges from single constitutional judges awal mele ku le la sa o ya vul mele ole o kula fongo yang fa kula epa ale la awa nga ifa nga kula fongo kula epa asa kongo e fa nga le constitution awa fa le nga constitution kula fongo yang fa kula epa
o fa ngo fela ila mka up ale la o lokem kula fonga kula ep a ka kier fa va sa mo o fa fikau ngale ngai mai le ka fon ko lo yasili a fa singo sili se fa singo ele constitutional langa sanga mecha wan mele kupu wa ka fon lo yasili o nga sila langa le ko ka ngo silo ngai usila so se kula fonga la nga fai ai unconstitutional e ma fai ka penga ka sui kula fonga ngai le ka fai lo ba ko ya malo manda yele tato wa fasole de fiafi ole manino le lei martu langa la walunga ole tato faso par por kala melene o ie si la fia yele tunu o i foi si la fia yele HRPP male au vaenga ia le au fai por kala me fu ie le ai nga le io me fai me kula epa wa foi o por kala mena they will never ever ave se la ko kuala lo a se kuala lo fi ave akula e pai le mfai na la to ve a orva engale la wolunga ile tato fasoa engale e fa fonga ma ua le fionga le pale mia ma le tai a me ole utele o finga me ai orva enga pito sili le ona ese mai ai ya le sunga la u le mali to mai so se pale mia o makulo ele afia ke le aku ko fila uma mangai ko ingai ko aku la tala tato sauia ia tu la e ma fie be ma tai biri nei o le vaenga pito i la wolunga i le sunga la au le mali to o le tangata na te langona loto tangata o le tangata na te talia ina fautuanga tangata lenga fo yo le leile o le pale mia e sau sa vali fa kasi makangaka e sau ka die fa kasi makangaka tulo a ai fa tasi matangata a vaku fo ila le ku alalo ma vatu fo i se tu se fautuanga ma le tu mumusu a me se fo yo le ale tu langa e vatu e le kai ke e le urunga e le te fo i fa o le tale finanga ai sila le pale mia a ai le kulanga le lei e maki ai le anga i ruma a va ai fo i le vaenga e tatia ye le taimi e fai ai e o ai le taimi e fai ai ai kari kongu mai ma fu angale ale ngale kai fia fa ku por kala meia lea te lea i lango le HRPP el never ever fa se fo ku o fa nga fa sa mai aku le pa ka pero mar palaka e fa sa nga fa sa nga ku le pa euro markio mika uma lo ele ko fa yese ngame le ko fisi nei ma se si alo winga la tala le fa fa fo mai fo al tanto ale atunu wa me se fo o bo ma baanga si ole le leile na ole tato por kala mele nei e fa o manatu ma e tupu le fa atua ile tau longolongo ai la se me fa ku puinga ile via ngai sa mo ma lo fa fo mo e ku pu fa ku or par mia e tupu ai fa lo to tele ya na minista e tupu ai le fa malo si onga ia ila to uma lo ngalu lu ile malo matula wala ngai sao e kau ke la lafoa ai le fa ngofie le tulanga mo au lo tau fa so ama tau va mea le anga o isi fo itangata ia e tau ba fai atu ai le tempi nei voi mali atua o tangata ia o le finga ruenga le malo ma tangata fo yo le va la lata mo fai nga ruenga ma le fionga le palmia nisi o kamanga le feu ai fo ile mela tovia mo o mai fale ya lena ya ai o le fa fitainga le na ma le tulanga e pito i la wolunga ai le tatou por kala fa tai le to fa sa vui ona ole tulanga fo i le si fa tala no nga ile afo le ono ya tulanga fo ai wa ma na ya le tatou wa fa so ai ka ma ngai a ri me fo le un kwa file mu ale so sa ke lo ia le ai mo so la ko ki nga ba ku ngi me pio ai le so la ko ka o ke lor kai me ka kala se lo fa e to fa se sa no la o le male to se si me fa ko langa mai foi la ien ala mesilia wa a siata mesilia wa mawali ngo fo lo kam o se palaka kama se palaka pa uma kwa ta kala le vai ngale ngai wi langa ngai ka wa sia kai le mele o le afo yo lo ngo wingo la fo fa ki nga kai le ko nga ya lo le la u le male ko ai e afo e fa fe au sia la ko kama e mankua ele fo
asia kai le ma le aka le phone me le kongol ka ku ngu ka mua lava ia lau pepa o lau pepa inga ua foi mai lau pepa mai le milikedi nga lau ko ngia ai loa ele a foi ele malo ia lau pepa el palmia inga ia faafeao pea ia lau pepa i longa kua o per ko ngunga sa ia el palmia sa ia kai minga e silia ko nga malu pui ala nga o koko e masalomia ia seisi kangaka ai lem foi nga e masalomia ia so lava kali la nga kuwa ia lau pepa ele ia ko e ave ia se leo ai ua ave lau pepa ia ma faafeao lava i longa kua i le ao malo pe la winga lo kam kalanga pe fai fu se kala se si inga yalo ole sunga lauli le male ko ia le ia masala ko pisi ngisi ai e pula ia lauli le male ko ia po ai ka e ko ia fo ie e a fo fa pe o inga nga ia ole kulanga ile mele pe nga e ka wa ia il kamalo fo le langa ilo ole sao male kulanga ole malusi ole sao ia sa le fai ko inga la kala le malo si foi ngal ka malo o ai la ko o fai e longa malo si o ali ku malo le pa o fai le malo si ka malo e vo me sa foi a koi o kele i lo o fi su e ya su enga pe nga ia se usunga se mali ko i le pa ma wai ku ile ia se me ai ale me la o ye la o forsi al ka malo e fa langi non ku ile pa o le alo le mali ko ia nga ai fai fa fonga mai fo ia fa lo koi male ma pu ka langi ma la ko ai soli si lai o le la po e fo linga o ma nga so fu le pa ya o ko so fu le pa la ko o ka ma lo ko u sa fa ya vai i ma no nga e la ko e ma lo nga mi ki afu nga va ku ye el ka ma lo sa wa lo ma so alo ma lo mi ki afu le langu lo mi ki afu ke lo ki e ke alwe e manga kuai lo pa ma wingi ya daga ai le se usunga se mali ko nga o le fa ale au fo si ko nge be ko ku sfa penga ka ku e ho le nga fa manga o ka malo e fa ku sfa penga ale ku ale malo inga ia sao ai ko me manga o ia le nga fa lo ba fa fo ba ka ku fa uma ko nga so ka ikala ngonga ai pa malo ba kai ai ma ka u ke le mai ba so kai mo ke fa pe ko ai fa longo ka fa ku ala o ke fa longo ai fa ikala nga lo sunga le alo male ko ke foi o la le si vale le ola e le ai se alo se male ko ai nga me foi fa do pe o le alo le ya tau ia wana ngai ola maro vui ai si da fie le pinge ole a fo yo ole le ya ka uanga ele la au ye o ka malo male pa fa ya ba ia ile nga fa lo ba ku ba fo me la ku alo va tai le ya fi te vai tu la ufionga tu mo mi foi o tai mo mi foi kai mo ga mi ka mo va so ako tu faz o taiao tu faz ya alo fatele tu mo la ufionga de vanga la via a ye se vai ngai fa si foi le upu fa mama fa o tatu faz o ma vui o le upu le fa be mai vui ale ai lo wa uma wasilinga kadi seu do kula fon ele kadi mai tu ido Kago felo ai la sonta e ono fetele tu lo fatu na omi mane na tu ya manuel de fiafi ya fa so ko ya ya e sa le ya sa nga vui e fa tai ye no o tato por kalame tau te mo mia e o manga ya nga wo ma paga si o tato ele ai se me o tu ele ai se me okupu o e mangu o e le lava tu la utala te mana tu o e pe ai la tu ne yo ma tu e fangu o e e ele fangu e san se ngofo ma ye lunga san e ele si fangu ke o pa o la pa e ele si fangu o ile ole
e la marka ma foi le ke ia wala ver o le alo wingo le tala o le me o upu ale tunu e fai le mele o le matua mo e po ma le mo e tau fangu e fangu e le taimi e malu e foi le taimi e vatu. It's like a wake up call. Ele o vatua a bea o ia matapia le manaia ele ia foi mo o liu va. Ai o le tatou ngā luenga, and this is why our tauta ia e program. E tauta i oe i lona i le whamaoni matulanga o mata upu lau walunga. E ngai maua mai vai ngai a. E ire ku mumusu e vo i le. E le lui. E ia le na. E kaurui lui. Kamaro, suri, iri ki roi. Au ke whakura rau kala. Warenga sau kamaro e pi koe whairanga medical recharge fui. E se rai mele o vai. O le ready le kala kumo. Suri, e se ka kawanga mai va ola. Le pusi. Le pusi va ola le ready ah. Te vai ficar kamaro Pakar ko inga di isore. E sere malo sire bo ke loi. Le ai la. La ngo o ele sire nga ngo fosia mai le. Tasia la me le ngo vai ko pe walu. Ora e me avoi le fai mai. E pe ngalu pe inga fa singa. Mo Chengchu. Chengchu. Na sen me ga o misa ka ko so mai de Chengchu ko inga nga fai de paka. Ngai fai ai la ia o me ia o vai Hong Kong o me nga ko malanga ai ka foi mo po plaza foi no ancient Chinese kung fu fa pela ha o fai ngo menga it's your mental preparation o que vai com o fia ele fa ko inga so de o ve villa i mer ko inga la o sa we marka mano de asir ya mala mane de ya cuida e pai ficaran mala mastui ai fasi fo mai la tala mana ia yo va ngale lento mai le fionga ya vui mole sunga la au le mali to prefionga li palmia now o ka ko yai le fa le mau kongu ke mi ngai le atawa the most trusted securities o aloa mafanga ua sunga lau le mareto e sa ko ke riva ai na fafta ya e riva ai ku re palanga ire se fanga u fa pe foi le fa ngo mai fa de melea ka ke riva ai ko filau manga me malanga ele fa pe ele fa pe le parpala o le porki e sa ora u dala ele fa pe tai mire nei matua dolo pulo e le puipuinga ma e pau fo inga yo ka mai ki la fo ku lo de upo to e a willing e la fo i lo la to bola po le ale me kupu e puipui ai lo la ku ka ma yo to tatu bla ye o te va ve tu la fo ina le security o le fionga pa le mia po le tatu tai o tatu dang o le o makanga luenga fo ile o le tasile am tanga luenga o le ma tua le se fa tu nga le ma ada tulu mongyang e le fa pela o ngai le ia le nga ya fo mai monga upo e masangia ile ku ya fo mai monga a fa ya ko ke le fa ko inga ia isi singia yo la ve mai ngai fa fa sainga yo ku sisira ia lono winga e le so na va ve la foinga ka ko penga ma va ve tu fa wina le malu pui o le fionga le li parmia la esekia ma ocupe alwa ngai ar malo e ke you agree with that lit me ka te tau foi wa ocupe ko kongi ai pasese o ka maiki felele I fa kasi fa le porika nga fa kula ukala e si le kula ocupe e pui I fa ngau atulo I tamaia alu ai couper malo ngai lo le alu io ku sa pe train mo ko ma singa o fa mai ngo yai le lo ha se si ya fa le palmia le leo como le leo security ngo como ki le vetting ora ko ka kong ma tua e o leo ko ki a professional le actor como ki foi ngone me fa tu le se tala le e o leo ngi usila e ina leo na watu na watu fi asile la fa tu na watu fi mana e tu asile fi ngot pa bia
ai ko ngala wa ye temile nano ko foi ma o mo fe ngal lipule ele yo tele tuton a o leo ngi usila la nga waku marke ufungala au nga waku ko nginga leo ai ole mana ya mala malama le leo ele security protocol le foi fai mai i le valia ele so ele pio me ka ko nga vai ko la ko nginga leo mai leo ngi usila come in ele fa pena ngar fa ngole wai ko ru ka ma ya ka me kia hia ma ya tsa ore si fa singa ko ma singa ro ku si sa ore si ya ma ko security e ma mi ka ko se le nga ka ngai lo le e wa le nga vai ka me kia la ka ma leva ma le tasi fo io allo o le parmia e na te umia le laiseni mo le fa tawino le la I think yes o le la malosi licensing so e malama le la ya skills matulanga fa pena ai o le siva nga le atu e fa to ela utala o kupe arua nga ia le malo e nga ngo fa ya le nga o kele yo i kupe ye arua le nga malo le fele le mai kai ko ru isi mingska le akensi le malo Oye mama le nga yer kai mine a pe no fatu solo utala le e kai me malanga mai ile tu lo wa le fionga le tamai ministale tate ya principal mifo a ka ko vai ku me aron ko ru le fai mai e ke e fai nga malo a malanga la malo malanga parmia ya sui parmia ngar wa ile ala ya lu ngo ku per malo mai e ke malo a fi pa a foi le winga na lota so o fe like o ko la me ko ngor mele so we rather use le kupenga ave ya lo parmia ko ngi fe wa ye pui la ku kama o ke le ka yo e se le coffee mai le makanga lo ba nga se le wa mafuka illa mafuka ngal le mal pare mia mo le los fuka sanga por fuka sanga lunga yo ke yo merga ele ko mga miska ko le fore le fe par mia fe ba ile ako kusol le ave ako ele mga mir ko ngal lo ngai ya ale si va ngal na ya le tauti an tio e o ka ko ile tu ainga e o tatou tu ainga level fo ile le wa ko e back to normal trustworthy uma ka ngaka me uma leo ma ya ba ngala nai tau to e